mahungu ya awara ya nkaya avuxeni ta Mazimbabwe mambirhi lama ya nga xitiveki na xixona ku nga Helele na Mazengtion. Mazimbabwe ya rila hi timhaka ta ku va ri a va gangiwi etikweni ra South Africa laha va nga kumeka va ya ka tshinya vantshwa leswaku va ya kuma emurhi wa ku gangisa vavasati. Mhaka leyi hlamarisaka i ku hambi murhi a wu tirhi laha va rilaka hi tshinya vantshwa va ku tshinya vantshwa i va nyikile murhi wo ka nga tirhi wa vavasati. Bayana vavasati ya njora kwini mhaka wena ya njora na mani la tikweni tshinya vantshwa hi ku angula mhaka leyi i kombisa leswaku Mazimbabwe va tirhisile murhi luwani va nga hlambanga, hi yo mhaka murhi wu nga va tirhelanga. Murhi luwa ni nga va nyika wa vantshwana wu famba na mati. Loko vo hlamba va ta gangisa vanhwanyana va va kuma, mara loko vo famba va gangisa vanhwanyana va nga hlambangi ne a ku na mutwana va nga ta n'wi kuma, va ta tshama va khempise sweswi va ri Scotter camp. Before hi vulavula ya ku Fiction i Papa Gwara, vulavuleni ya ku Helele na Mazengtion a va Joli. Helele na Mazengtion a va Joli i tingwendza i van'wamuyexe. Vavasati a va va lavi hikuva va tola dumu, va chela dumu makeleni, va chela sanitizer, eswiprayi leswi swa le toilet va chele makeleni, ene va tshama karhi va be pongo hinkwako ni ta kuba. Helele i mani a nga ta ku ganga wena u karhi u tshama ku ni ta kuba? No Mazengtion i mani a nga ta mi ganga na? Fiction hi ta kuba ya hey